Igitondo cyiza bakunzi bakabumbu Talk Sport turabaramukije abandi tubirijeho aho mwiriwe ibintu bimeze biti. Uyu munsi tugiye kubagezaho amakuru ari kugenda avugwa ku mugabane w'Uburayi, nta kindi kiri kuvugwa ya igikombe kiri guhuza ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi. Na amakuru ari kugenda avuga mu gikombe cya Euro kiri kubera mu gihugu cy'Ubudage. Ku munsi w'ejo ikipe y'Abadage iheshemo abafana ndetse n'abayikurikira bose. Ku munsi w'ejo yegukanye amanota 3 itsinda ibitego byose 2-0. Ku yindi match ni match yahuje ikipe ya Croatia ndetse na Hungary. Ibitego umupira waje kurangira ari ibitego 2-2. Ikipe ya Croatia kuri ubu ikaba ifite amanota make yo gukomeza, aho kuri ubu ifite inota rimwe gusa. Turaza kandi kubabwira ku mukino uri buze kuba uyu munsi, imikino 3, aho umukino utegerejwe n'abantu benshi ni umukino wa Espagne ndetse n'Abataliyani. Turaza kandi kubabwira ku yandi makuru ari buze, ku yandi makuru ari kugenda avugwa. Ubwongereza kuri uyu munsi nabwo buraza kumanuka mu kibuga nkuko bisanzwe. Muri studio nkaba ndi kumwe n'abatalamu tugenda tubana umunsi ku wundi. Bimeze bite? Tumeze neza. Mambo ni baridi yuko inje kuna baridi sana. Kakabeho kari hanze ugira ngo gafite sponsor kabisa. Imbeho ngo hano hanze imeze nabi. Ubu geze hanze ugira ngo ni 11 z'umugoroba kandi hakiri saa 4. Hari imbeho nyinshi Nairobi, abantu bifubike rwose. Ku rundi ruhande ndi kumwe na Fabrice. Fabu, bimeze bite? Bimeze bien. Bimeze bien kuko bisetsara bivuze nyine. Imbeho ino yasaza abantu nuko genda n'ibirengeti. Ni kirengeti, ni kahawa ku ruhande, ni chai, ibintu ngibyo. Byashara by'icyayi ubu ngubu ngo nivyo ibyo bifite isoko. No muri iki gihugu abantu bafite ibyashara by'icyayi n'Abarundi. Uba Abarundi no gucuruza teremusi k'icumi ku munsi, kawa yasaze n'amabenye. Yes. Abadakitari b'icyayi bakahawa rwose bari kwita ku bantu turabara kuva i Burundi nibo bagira isoko ry'icyayi hane kawa mu Kanyosha, mu Buyenzi, Kinama. Yes. Abantu ba BJ bari hano Nairobi tubarariye kuzana ibyashara byabo tukaza tubamamariza kuko nicyo tubabereyeho muri iki gikombe cya Euro. Kuri ubu tukaba dufite n'abaterankunga bagiye batandukanye turi kwamamariza muri imikino ya Euro. Tukaba dufite abari hakurya hari US, Arizona. Ubu ngubu tukaba tubabwira ngo mwanyarukire kabisa muri supermarket bagure ifu nziza, imboga z'abantu batandukanye, isombe irahari, ifu ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye. Bari Arizona. Banyarukire hariya kabisa barebe intoryi kabisa, bashe kumanyura. Mutsima ni ikintu cyiza, ni ibiryo byiza kabisa. Noneho byagera ku bwoko bwacu ni ibintu kumanyura ni ibintu tuba turi tayari. Basigaye ngo bamanyura niko numvise rero. Baze kumugana muteze imbere. Ndetse n'abandi bashaka kwamamaza ibikorwa byabo batugana tukaza tubamamariza. Ku bwanyu kabisa. Hello, muraho neza. Ni wa mukobwa wanyu Nyambo, bagarukanye inkuru nziza. Twabazaniye isoko ryitwa Inyambo New African Market. Iryo soko rikaba ribarizwa kuri 59 hagati ya Bethany Home na Camelback. Mu byo twabazaniye rero harimo indagara, isombe, ibishimbo by'umutonore, isambaza, imyumbati, ibisusa. Uzasanga harimo amasosisi akorerwa mu bihugu byacu, Fanta Citron, harimo ama orange, imikeke myiza, harimo ifu y'imisururu, amafu y'imiravumba, ifu za kawunga, harimo za ola. Ikindi kandi tuba tubafitiye isambusa nziza, tuba tubafitiye amandazi meza, tuba tubafitiye capati nziza. Akarusho ibiraha nabyo muzabihasanga. Indi nkuru nziza rero tubazaniye nuko
udafite ubusafiri bwo kugera hano, udafite kugera hano kuri store kandi ushaka guhaha, uzajya uduhamagara tuze tugufate uzuhahe tugusubize muri Inyambo New African Market. Umukiriya n'umwana. Tunyarukiye mu makuru y'imikino agiye avugwa kuri uyu munsi. Duhere ku munsi mu ijoro ryakeye, Abadage baje gukina match yabo ya kabiri mu itsinda rya mbere, aho baje gutsinda ibitego 2 byose ku busa. Ni match ku ruhande rw'Abadage yari abasore bayo bari tayari muri iyi mikino y'igikombe cy'Uburayi, aho igitego cya mbere cyaje gutsindwa n'umwana muto wa Musiala uri kwitwara neza muri iyi mikino, ikaba yaje gutsinda ku munota wa 22 kuri passe yari yaje guhabwa na Rudiger, ndetse igitego cya kabiri cyaje gutsindwa na kapiteni umusaza utazusaza kabisa Ilkay Gundogan, umeze neza muri ibi bihe, mukinyi wa FC Barcelona. Ese kuri iyo match y'Abadage ubu ngubu iyoboye groupe yabo, ubu ngubu yamaze no guqualifyinga muri kimwe cya 16. Ese Abadage ishusho bafite muri Euro urababona gute ukurikije n'Abadage twari tuzi muri iyi myaka 2 ishize? Urakoze cyane. Umudage yabaye umudage, yongeye kugaruka mu myaka ishize. Barakomeye. Ikintu cya mbere umuntu ari wabo, Abadage bari wabo, bakirushanwa, urumva bagomba gukora ibishoboka byose bakarenga hariya mu matsinda, kubera kuko ndakeka ko ari mu gihugu cy'Umudage, arashigikiwe n'igihugu cyose, urumva bafite support ifatika ihagije, urumva nabo nyine ko barakora ibishoboka byose kugira ngo bubahisha igihugu cyabo nk'abantu bakirushanwa, nk'abantu bafite abagabo bafite experience, barimo ba Ilkay Gundogan kapiteni, Toni Kroos, ba Emre Can bage baca muri Liverpool. Urumva nyine n'abasaza bafatika bafite experience kandi bafite kugera kuri byinshi, bafite abana bato barimo kuzamuka, ba Musiala ukomeje kwitwara neza. Urabona kuko Abadage ko baratwereka kuko bashaka igikombe, kandi ukuntu mbona nje ku giti cyanje mbona Umudage azogera finale cyane rwose, kubera kuko uretse no gutsinda ibirazo, uraravye naje bari gukina, ubona nyine n'abantu bafatika, bafite je yabo bari gukiniraho nziza kabisa. Kubasaza nka Toni Kroos ndetse na Ilkay Gundogan, n'abasore ubona ko bafite byinshi bagejeje ku ikipe y'Abadage. Ese ku myaka yabo ubona na je collectif bahinduye, bakazana mu n'abana bato, ese nk'aba Musiala ndetse na Bakiraro ubona ko umutoza zaba arizo mbaraga nyinshi yashizeho kugira ngo muri imikino aba yakwitwara neza? Ubundi je mbona uriya mutoza w'igihugu ndakeka ko ari na Griezmann. Griezmann uriya mutoza n'umuhanga ku rwego rwo hejuru. Ikindi yarabatoje abenshi yarabatoje muri Bayern, urumva arabazi, kandi ikindi yafashe umwanya wo kwicara igihe ataramatoza ava muri Bayern bamusezerera, yafashe umwanya wo kwicara ariga, areba abakinyi bari ngombwa, areba abana bashoboye yoha amahirwe. Urumva igihe bariko bashaka tike ya Euro, urumva bari bamaze kumenyerana, amaze kumenya ngo yarabanzamo, yaricara, araza kumugombora. Nicyo cyamufashije cyane. Ikindi urabona bari abakinyi maklebe yabo bitwaye neza, bage bitwara neza. Hari akagapeti ko muri Bayern Leverkusen kitwa kamera nimero 10 muri Bayern, kandi atsinze kirazo ca mbere kuri match ya mbere bafunguye, nimbari sinzi izina nk'iryo. Urabona nyine n'abapeti bazi icyo bashaka, bari kugerageza gukina, kandi ikindi bari iwabo, bari gushaka kwereka ko umufana, bari imbere y'abafana, bari imbere y'igihugu cabo, bashaka kubasha igihugu cabo, barashaka kwandika amateka mu gihugu c'Abadage k'abantu bakirira irushanwa. Ese ku rundi ruhande Fabrice, kuri
match y'Abadage bari imbere y'abafana bari imbere y'imbaga nyamwinshi. Ese ubona kuri ubu ku mukino wa kabiri Abadage bafite amanota 6 kuri 6, ese ni nk'iki cyane bahinduye muri imyaka nk'itatu ishize tume Abadage batari bitwara neza? Ese ubona ari nk'izihe mpinduka bakoze kugira ngo babashe kwitwara neza noneho kubera n'iki gikombe kiri kuba kubera mu gihugu cyabo? Ngira ngo urebye nta kidasanzwe cyane, gusa kimwe mu mwihariko Abadage bagira ni abantu bakina jeu collectif cyangwa se bagerageza gukinira hamwe nk'ikipe, mu gihe wenda hari usanga andi makipe usanga ari individual ugasanga n'umuntu, ariko Abadage the most element zirimo ni abantu bamaranye igihe n'umupira wabo nk'uko nari mbivuze bakinira hamwe nk'ikipe kuruta uko umuntu yakina ari wenyine. Ikindi iyo ureba nyine nka ekipe yabo usanga benshi baramenyeranye, bamwe ni muri Champions Bundesliga, abandi bamaze igihe muri nationale, n'abandi bagiye bakinana, kuko iyo ureba nk'ikipe yabanjemo nimugoroba mu izamu hari Noah, hari Kimmich, hari Rudiger, hari Tah, basaga nka wenda utamenyerewe cyane. N'uyu mutipe wundi ngo ni ndebe Mitsoot, izina risa nk'irigoye. Hagati Andrich, harimo Legend Kroos, harimo Gundogan, Winsley, harimo Musiala na Havertz. Urabona nyine ko bagiye bakoramo rotation, ariko n'ubundi toujours hari hakirimo za key players zabo. Ubona harimo Rudiger, harimo Kimmich, Neuer, harimo Kroos, harimo Musiala, tutovuga ko harimo Gundogan na Havertz. Urumva abandi basha bari barimo n'elema zigera nko muri zingahe gutyo, 2 cyangwa se 3, nyine uvuga ko batamenyera ari first squad player. Ariko kuko wabibonye ibitego batsinze ni ibitego byiza sofa ku Mudage, biri kubafasha kuko bari mu rugo, bagomba gushiramo effort n'imbaraga nyinshi. Aho bigeze urabona yuko Mudage amaze kudukonfirma yuko arakomeza, kandi sofa nakomeza gutya azagera kure. Bamwe batangiye kuvuga ko n'igikombe yagitwara. Ikindi ni kuri Musiala, match bamaze gukina bamaze kwitwara neza cyane, nawe akomeje uko nguko yoza gutwara igikombe cy'umukinnyi mutoya na kapiteni wabo Gundogan. Nawe ibindi ureba statistique Germany n'ubundi hari hejuru, aho position bari bafite 69 kuri 31 ya Hungary. Shot yari amashoti 19 ku y'Ubudage, Hungary bari bafite 11. Shot on target Abadage bateye 7, Hungary batera 4. Ibindi ni big chances, aho Abadage bagize 3, Hungary igira 0. Urumva yuko yagerageje, ariko amahirwe abamake. Block shot cyangwa busa amashoti bateye mu izamu, ariko adversaire kirageza kuyabloka. Abadage bateye 7, Hungary itera 3. Naho duel 1 yari 42 y'Abadage kuri 40. Urumva bari kimwe. Ibindi byo ni bisanzwe kabisa. Abadage bameze neza. Iyindi match muri iryo tsinda, ikipe ya Scotland yaje kunganya igitego 1-1 n'ikipe ya Switzerland. Match muri group B yari itegerejwe n'abantu benshi, ni ikipe ya Croatia yari ishaka amanota 3 nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Espagne ibitego 3 byose ku busa. Yari itegerejwe kubona amanota 3 ikina n'ikipe Albania, gusa nibyaje kuyorohera, aho umukino waje kurangira ari ibitego 2-2. Ese ku ikipe nka Croatia kuri ubu mu mikino 2 mu manota 6 ifite inota 1, ese ni iki cyane abaye ku ikipe ya Croatia? Biri kuba kuri Croatia mwizamu hari babanjemo Dominik Livakovic, Josip Juranovic, Sutalo, Grovadiol, Ivan Perisic muri defense. Ivan Perisic muri defense. Hagati harimo Luka Modric, afite imyaka ingahe? Ni muri 38.
Marcelo Brozovic mu bara bafite imyaka ingahe umusaza Kovacic Meja Bruno Petovic Andre Kramaric Croatie match ya mbere bakinye neza nubwo baje kunyagirwa ibitego bitatu abantu benshi bari biteze ko byibura nijoro ku munsi w'ejo aribwo bari buze gukora impinduka ku ikipe nka Albania yanaje kubatsinda bakora comeback batsinda 2-1 mu minota yikurikiranya minota y'inyongera 95 igitego ca kabiri kiba kigiyemo no kuvuga ngo aho ngaho byahise birangira twakuvuga ko Croatie igiye kirageze ngo bashe guhindura system bamaze kugira bashake tala babana bakiri bato urabona ko abadagi iyo bataje guhindura ngo bazane bari abapeti bato nabo twari kuba turi kuvuga wenda ibindi bintu kubera kuko isinda ryabo ukuntu rimeze ubu nyine nuko ngo Croatie niyo kipe ya nyuma ifite muri ko iwacu bazamukijya murenge bavyita ngo nipwe bafite ipwe rimwe bari mu ideni ry'ibitego bitatu kuko batsinzwe na Espagne ibitego 3-0 ejo banganya na Albania ibitego 2-2 no kuvuga ko ikipe ya Espagne ya ikipe y'aba Croate bafite inota rimwe no kuvuga ngo ikipe ya mbere ni Espagne ifite amanota 3 ifite ibitego 3 yatsinze Italy ifite amanota 3 n'igitego Albania nayo iri mu ideni ry'igitego kimwe na Croatie ifite ni ya gatatu Croatie niyo ya nyuma no kuvuga ngo izi kipe zombi Espagne n'Abataliyani ni match turi bugaruke mu kanya ndakeka ko abantu bari kubona ko niko zizokomeza kubera ko Croatie kuzotsinda Umutaliyani match ya nyuma nk'ibintu bigoye rero Croatie kugeza ubu sindamenye ikibazo bafite kubera kuko attaque yabiri hasi afite abasaza ba Brozovic ikindi abakinyi babo benshi usanga abakinyi babo bose benshi nizaci ariko bana n'imyaka yabo ugereranyije n'abantu bagiye bagaruka mu maturuna menshi so bigaragaye ko urebye na tala abana bafite ntabo niya myaka niba abakinyi bakomeza ya mazina akomeza kwigarukamo ba Kovacic barukamo Modric ba Perisic na mazina tutaza tubura mu yamenyerewe kandi igihe cyose iyo wamenyerewe utagerageza guhindura barakwiga bakakumenya ku ikipe nka Albania ije gutesheje amanota kuri Croatia abantu bazi bafite abastari kuri ubu ni ibintu bigoranye kumenya ese ikibazo ni ikihe Croatia muri kuko nka match bafite ya nyuma mu itsinda ni match bazakina n'Abataliyani Chiesa no Mutaliyani hariya utoroshe kabisa ni ikipe ifite ibibazo twavuga ko ishobora guhambira hakiri kare baraposesa match bagatera ukabona bari kugerageza ariko kugira ngo bagere hari imbere babashe gutsinda nizo basinze ko ngo babiryameho ugasanga bararangaye baraje kunganya ese ku rundi ruhande Fab kuri match y'Abakroate ubu ngubu bafite ibibazo kabisa kuri ubu mu manota 6 bafite inota rimwe ese kuba kuri Croatia nk'ikipe twari tuzi ifite abastari batandukanye ese ubona ikibazo ifite muri yero ni ikihe kibazo ku ruhande rwabona Abakroate bafite mu by'ukuri ndango Croatia ni ikipe babaje twese dufite agahinda kayo ni ikipe isanzwe ikomeye iri favorable muri tournoi cyangwa se bagiye guhura wese ariko iyo urebye ibintu yadukorera muri yero ni uguhumegwa bataye nk'uko bisetse yarabivuze biragaragara yuko bafite squad y'abantu bamaze gusaza nabo bashake ba vijana bashake abana batoya
kubera ko mu by'ukuri iyo ureba key stat z'ukuntu game yagenze ukareba position bari bafite 61. Imagine Croatia Albania ifite 39, urumva ko bayidominaga total attempt bafite 20 abandi bafite 15, ukaja ku buryo bataka bari kuri 84 abandi 28, kona bateye 3 Albania itera 1. Pace noneho pace bari bafite 91 abandi bafite 82. Pace complete igitangaza 582, Albania ifite 246. Pace attempted zari 638 za Croatia, Albania ifite 300. Ball recovery zari 51 za Croatia kuri 42. Offside zine za Albania, urumva yuko nayo yellow card 3 za Albania kuri 1. Mu by'ukuri ugasanga ikipe irakina ifite baro nziza, uburyo bahererekanya, ariko gushira mu izamu ni ikibazo gikomeye. Navuga ko bigende bibabera isomo, biragoye yuko match ya nyuma yo boyitsinda nkaba ari ibitangaza nyine ari miracle. Ni nk'ibyo iratu disappointinze cyane kuri experience ku bantu bafite. Gusa Eric yatweretse amazina ntakora, agakipe karaza gafite amigirigiri bakakwirukansa batitaye kuwuriwe ko harakora umwuka. Experience biragoye. Ni ngibyo for me. Tuvuye ku mikino yarayibaye, tugiye ku mikino iri bube kuri uyu munsi. Group B, ikipe ku isaha ni ikipe ya Espagne iraza kuba yakira ikipe y'Abataliyani isa 10. Group C, Slovenia iraza gukina na Serbia, naho undi mukino ikipe ya Denmark iraza gukina n'Abongereza. Tunyarukiye ku mikino iri bube uyu munsi, tunyarukiye ku mukino wa Espagne ndetse n'Abataliyani. Kuri ubu ikipe zombi zifite amanota 3 zitandukanye n'umubare w'ibitego. Match y'Abataliyani ndetse na Espagne, ugereranyije kuri match ya mbere, iyi ni match yazabo za kabiri, urabona iyi match ni iyihe shusho ifite? Ese ni iyi kipe ifite amahirwe ukurikiranye na match ya mbere? Bivuze neza, iyi match ya Espagne na Italy iza kuba saa 3 ku masaha y'iwacu. Hanyuma urebye iyo tureba match zagiye zibanza muri izo bakinnye bose banganya amanota, sofa bameze neza. Turebeye kuri statistique kameme Abataliyani bameze neza, ariko hanyuma kuri match y'Abataliyani na Espagne mu by'ukuri ni match nziza cyane. Amakipe yose yatweretse yuko afite ubushobozi, yaba Espagne kuri bari abana batoya ba Lamal, ukareba ba Morata, ukareba abana ba Rodri, ukareba ba Carvajal, ukareba ni ikipe nziza cyane kandi yatweretse yuko ifite kwataka, ifite jeu collective, bafite na finishing nziza. N'Abataliyani batweretse akabumbu keza, bazwiho no kudefanda cyane. Ndumva kabisa ni match tutapredicting ngo n'uyu nguyu uza kurusha undi uburyo bwa statistique araza wenda kwegukana iyi match. Ni nk'ibyo kuri iyi match ya Italy na Espagne. Bisetsa ukurikije match wabonye ya Espagne ndetse na ku ruhande rwa Espagne ndetse n'Abataliyani, ese match y'iri joro, match y'uyu munsi, urabona ko ni match imeze gute? Waha umufana ndetse n'ushaka kubetinga waha amahirwe, n'icyo wavuga kuri iyo match iri buze kuba uyu munsi? Nako kubetinga ko ntako novuga. Arege umuntu azasindwa akavuga ngo wamuhaye Schwabet ngo genda ubushize muri bwa tuvuga ko Abafaransa basinda ibitego byinshi, noneho twavuze ko bari businde byinshi, noneho umuntu agenda ashyiraho ibitego birenze 3. Ahangeze aranyandikira ati ibintu mwadokore ntago arizo rwose. Iyi match y'Abongereza rero, kuri match ya Espagne ndetse n'Abataliyani. Urakoze Fabrice. Ku yindi match iri buze kuba ni match y'Abongereza. England iraza kuba ikina match na Denmark
Denmark yaba Hogeland. Ese kuri match Southgate n'abasore bibe batweretse kuri match ibanza, ni match ubona abantu biteze iki, abantu baza kwitega iki kuri match y'abasore ba Southgate n'uyu munsi? Abongereza kandi nibwo twaga tuvugana na Cole Palmer Pamela, ndamwandikira ndabati se meze bite papa, kuba gatebe nabonye warakikiye ukareka gasho, arambwira ati nanje sinje ni nk'uyu mugabo w'abanyabyinshi Southgate. Tini urimo kumubangamira gusa abongereza Denmark irakomeye kabisa, ifite ubugabo hari yabwihagazeho. Muzerikse nahari ira media bari kwikontrola fresh, bafite abataka bari abaho Hogeland wa Maniyo. Urabona match y'abongereza, match ya mbere byaje kuyigora, iza gutsinda igitego kimwe cya Jude Bellingham. Urabona Denmark tizibura mu gikombe cy'isi, tizibura muri ye ni gake ukumva ngo yasiga kabisa. Rero nabo bafite experience. Abongereza nibongera kurangara nk'ibyo bakoze ubushize, ndakeka ko bitari buze kuyorohera. Tutonatinye no kuvuga ko Denmark yotsinda abongereza, ariko ugereranije match z'abongereza kuntu zagiye zikina na Denmark, y'abongereza ntago bafite record mbi cyane, bagiye bayishobora cyane. Ariko ikintu novugaho ni kimwe, mu gihe uramutoza w'ikipe y'igihugu atabashe guhindura systeme ngo amenye ikiri ngombwa n'igikenewe, n'ubundi biraza kumugora ninjira, kubera kuko Denmark ifite ubugabo butazwi cyane ariko bwihagazeho, bwirukanga, bufite amaraso mashasha. Naho iwe yahamagaye abantu benshi, bamwe ntibaramenyana, ntago baramenyerana neza, gusimbuza aracyafite ikibazo. Harry Kane ni umuntu urangiza first half ta shot nimwe ateye, ariko akarangiza match ntakintu kizima ari gukora, afite ababencheri. Urebye kuri match ya mbere squad yaba yarakinishije, ugasanga ya Trent yakinye midfield, ugasanga bakina Maino bakina kuri uwo mwanya baricaye. Ese si usanga ariyo Gareth Southgate yaba ari kwibesha kugereranya, bari kwibesha ukundi aravama ahubwo narangara, kubera kuko ndi Arnold mushyiramo hagati, ufite Maino, ufite ba Kalaga, ufite ba Palma bakina hagati, bakomeye. Ubundi ni gute umuntu yafite imvune, uragerageza urabona Pep Guardiola agerageza nimba Alvarez, nimba Haaland afite imvune cyangwa se Rodri bamuhaye mutuku, aragerageza umwata kukina ku 9 Alvarez amugarura kine mu hagati mu gihe babuze. Ariko ufite abakinyi barenga batatu ku mwanya ngo kura bicaza, na makosa kobe. Numva ikintu yokora abongereza uyu munsi kugira ngo abashe kuzaraga competition, bibaye na ngombwa Harry Kane yicare azane turatwavizana Watkins cyangwa Tony, kubera kuko bari n'abantu bashaka umwanya bamaraso mashasha. Azo bari kuvuga ngo reka ba Gordon reka ngore cyane, kubera kuko ndi gushaka umwanya nsinde none ejo bazongirira ikizere. Naho Harry Kane arabizi ko ari we kapiteni hariya, igihe cyose atagomba kubura. Ariko mugihe wanje mu Watkins cyangwa se ukavana Ivan Toney cyangwa se Palmer cyangwa Gordon, n'abakinyi bafite amaraso mashasha bakiri batoya, bagishaka kwereka ko abongereza nabo bashoboye. Rero abongereza baze guhindura system, mugihe batayihinduye baraza kubaniga. Ese ku Kabumbu Talk Sport ni nk'iki mwabwira Gareth Southgate, kubera ko umusaruro abongereza bagiye batanga ndetse na squad afite ni ibintu bihabanye. Ese kuri nkawe 11 baza kubanzamo nko ku bongereza, uburyo wabwira Southgate kuri uyu munsi, kuko nawe arakurikirana iki kiganiro, ni first 11 wamupangira ni nk'iyi? Ikibazo se kigira amafuti kiza cyumva tago kizacumva nubwo ukibwira cyo kumva. Urumva abajemo Pickford ibisanzwe, hanyuma muri defense agashiramo Kyle Walker, Trippier, hanyuma John Stones na Marco Gueye wo muri Crystal Palace, nabonye ntacyo batwaye, cyangwa ashiramo Lewis Dunk wa Brighton ntacyo abaye. Hanyuma hagati ashiremo Maestro
Kobe Maino, Declan Rice kabisa. Hanyuma attack hari imbere yabo Bukayo Saka, Watkins, Phil Foden cyangwa Pamela. Foden ubushize aratubeshe bibaye ngombwa hariya yoheza umwanya Pamela. Southgate ikintu naje kubona ya mazina aza mukonvenka kandi abantu match urebye nka match urebye nka Griezmann w'abadayi nyine impinduka yakoze ku munsi w'ejo na match ya mbere bakina match ya mbere ni ibintu ubona ko nk'abakinyi barenga 5 bose bari hanze, ariko ugasanga nka Gareth Southgate abakinyi bakinye match ya mbere niba usanga kandi yagize gute yagaruye, ukibaza squad abongereza bafite ni ibintu novuga ngo squad abongereza bafite ntabwo umusaruro bari gutanga ntabwo ungana na squad bafite, kandi bitewe na Southgate. Uri kumva niba Palma wa Chelsea yarahatanye na Haaland agatsinda ibitego 22 akagira mu bantu bafite assist nyinshi, ufite Ole Watkins watsinze ibitego 20 wafashije ikipe yo kuja muri top 4. Ubundi uzupanga ikipe bishanye na forma abantu bafite n'amazina reba Harry Kane muri ariko nabonye no kusho yamusize uyu munsi yamutaye hanze ntabwo nafite, ariko nubundi kubera nta kibazo we nagende ntacari gufasha abantu. Urebye n'aba ba triple bameze neza ariko se attack Kane karakina iminota 90 yose attack Watkins aricaye tiyanamusimbuye basi Ivan Tonali aricaye Gordon wa Newcastle aricaye Palace aricaye Maestro Cole Palmer abakinyi bareka bakabatiza nande makipe nanone bakabigera ni ikibazo gikomeye mu gihe wowe wakigabo cy'icyongereza. Gareth Southgate nje mbona ku bwanje niwe uzushira hasi ikipe y'abongereza rwose, ugasanga ibintu bakora ni statistiques ziwe nimba adafite abamwunganira abasaza bamenyereye agakino, ni nkaho itigeze kino muki football kubera ko squad rwose abana bafite ibitego byinshi bagaragaye, ugasanga niyo mpamvu. Ese ku ruhande rwa Fabrice ubona ko niki cyane nka we first 11 yawe washiramo kuri umugoroba kubongereza ni nkabahe wabanzamo? Urebye ira mutoza defense se ngifiteho ikibazo tujoro nkuko bisetsa yabivuze, afite ikibazo muri midfield no muri attack, naho ngaho atareba ngo umukirinyi forme arimo kuvuga ngo umuntu afite yego Harry Kane ni captain sawa, ariko nimba ubona atari kuderivaringa nkuko bikwiye same no kuri Portugal nizo abantu bavuga yumve ko agomba gusimburwa, ntabwo agomba gukina 90 ngo ushire. Ikindi noneho intambara zogira ni mid Maino uri form akamwicaza na Palma mu gihe Foden atakirinye match neza kandi bikagaragara ko atari kuderivaringa, agerageze guhindura squad. Umutoza ubona yuko afite ibintu bibiri, gusoma umukino biza bimunanira ni ikintu kimugora, ikindi sabuze ni umuntu uzuhuzagurika rimwe na rimwe ukabona nimba yakaje gukora sabu ku munota 60-70 karashiramo umuntu muri 90-80 amarike. Ndumva ari ayo makosa yiwe, naho ubundi Ubwongereza ni butagira ico bukora cyangwa bugere kure azobibazwe niba ngombwa amushire mu munyororo, kuko iyi ni generation nziza Abongereza bafite byibura yakaviriyemo kimwe cya kabiri. Abongereza ni babandi bakoze ikosa no gutwara igikombe baba bafite amahirwe, baba bari favorable. Ariko Southgate ni wa mutoza kugira amafuti nkaya Gisegete ariko mu byukuri ubona Southgate sinzi impamvu Abongereza ariko
ni umutoza ni level zimwe ubona ntabwo ari kuri level yo gutoza abongereza bafite squad nziza ariko ntibafite umutoza ujanye na squad, umutoza w'ibyemezo, umutoza utagira santima, umutoza utagira emotion. Southgate ubona yuko na liste yiwe usibye ubu ngubu bamushizeho pressure, ni flash gusa azakora kopi. Umuntu ukamusanga arisangamo imyaka, uyu muntu afite umupfumu yatanze kene nk'ibisho ya amakuru ari kuvuga ku mugabane w'Uburayi ni izo match kuri uyu munsi zitegerejwe n'abantu benshi. Muri rero abantu ibyo bari biteze kuri ubu ntago ari byo bari kubona, kubera ko ni ikipe idasanzwe izwi ku mugabane w'Uburayi kuri ubu. Ikipe zose zihagazeho kandi abantu bategereze itunguranwa kuko amakipe yose ahagaze bwuma. Ndagira ku yandi makuru navuga ku mukinyi Jordan Sancho kuri ubu ikipe ya Manchester United ikaba itangaza ko bagiye kumugurisha. Ikipe yose ngo yaba ifite miliyoni 40 baba biteguye kumutanga. Ese kubwa bisetsa ubona ko Manchester United na tala yabo Jordan Sancho, ese byaba ari ngombwa ko bamugurisha cyangwa nicyo gihe, kubera ko nubundi umwana wanzwe nubundi ntabwo agira gute umwana waje gire mwana ni ukura warabuze ngo se ngigekera cyari kigeze ngo asohoke, kubera ko amafuti ya Man U kirageze ngo asohoke. Kandi bakumve neza, kubera amafuti ya Man U n'umutoza w'amafuti utagira discipline utazubaha abakinyi, igihe kirageze ngo asohoke ku giti cyanje. Jordan Sancho no mukinyi mwiza yavuye muri Dortmund yaka, ariko hari ikintu abantu batari mu kubona, abakinyi benshi bari mu kuva mu makipe yabo bashininga bagira muri Man bakaba aba flop kuva Ten Hag yaza. Ibyo bintu nibwo bitangiye, sinzi impamvu abantu batavyibaza. Jordan Sancho abantu bacagihe bagirana ibibazo na Ten Hag, baravuze ngo Sancho ngo afite discipline nke, ariko nje nabonaga amakosa menshi. Okay, niba nawe yari afite amakosa, ariko umuntu mutoza kenshi niwe witwara nabi kurusha abakinyi. Niba umutoza nka Ten Hag atinyuka Cristiano Ronaldo, ufite ibigwi, legend, ufite Ballon d'Or star, akabutinyuka Cristiano, nawe uribuka ijambo yakoresha aravuga ngo niba utanyuba nanjye ntago nkuba. Abantu babirenga baravuga ngo ni discipline nke ya Cristiano Ronaldo. Cristiano aragenda, ejo bundi bakusana na Sancho. No kuvuga ngo urevye Sancho uburyo yagiyemo bamutuka n'igihe yamaze adakina, agenda muri Dortmund yaramaze kwimprovinga, ageze ikipe yiwe finale ya Champions League. Ariko wareba abakinyi ba Man U basigaye mu mwanya barangirije ikipe, ni ibintu bitandukanye. Ariko gusa ku giti cyanje akuvuga ngo iriya tarizo fubusa ifira hari muri Man U kubera kutumvikana no mutoza, igihe cyari kigeze ngo bamuheza amahirwe asubire mu ikipe yiwe ya Dortmund. Wenda ndakeka ko bazomugura kubera ko arabafashije cyane, asubire muri Dortmund. Hanyuma ndakeka ko agiye kugarura bya bigwi byiwe kandi yarafite muri Dortmund. Abantu mu gihe bazirukana Ten Hag nibwo bazatangira kuvuga ngo dore ngo Jordan Sancho ngo yaramwirukanye, ngo dore ngo urwego ngo agezeho, nuko bemeza. Ariko icyo navuga kuri Sancho, nagende rwose ave iruhande rwa Ruhara, n'ubundi Ruhara nabo yazanye ntacu bari kumumarira. Barakoze bagenzi banjye ku makuru bari babafitiye. Sinzi icyo Fabrice yakongeraho kugira ngo dusoze. Ngira ngo dusoza n'ubundi sinsubiramo byinshi bisetsa bivuze. Ten Hag yakagombye kwiga kubana n'abakinnyi batoya, akagabanya nimba novuga ngo gufunga umutwe, yige kubana n'abana. N'ubundi muri gahunda za Man U nta kuba abagalacticos, abantu bumva yuko biyumva biragoye, bashaka abana bato bumva. Ni naco kintu iyo ubona Arteta yabanje gukemura muri Arsenal kugira ngo ikome ifite umuntu utumva koca, nubwo tutavuga ngo nawe ni perfect. Ikintu ca mbere yige kubana n'abana no kubaganiriza apana kugagika.
ikindi nyine n'abakinnyi nabo twavuga ko bari shasha nabo bigoye yuko yagaruka kumugurisha haza mbona bari kumutanga miliyoni 30 na zingahe yuko Manchester United yamugurisha ni ngibyo dusoza wenda Ten Hag abonye andi mahirwe icyo ni ikintu agomba kwigaho akamenya akimprovinga imibanire ye n'abakinnyi apana ubudiktatire kubera ko biri mu bintu bizamukora wenda byagiye nabyo bimugora noneho biba byiza iyo bikoze bikaguhira ariko iyo uhushije bimwe wakoze birakugaruka ni nk'ibyo barakoze bagenzi banjye twabanye kuri uyu munsi amakuru yo yari menshi ikiganiro cyo nawe ubutaha tubashimira abakunzi bacu abo dukomeje kugenda tubana mu makuru ya buri munsi tubasaba gukora subscribe kugira ngo tugende tubana buri umunsi ku wundi tubararikira no kugenda mudushigikira support zitandukanye kuko nicyo kitwereka ko turi kumwe tuzatugenda tubagezaho amakuru y'imikino uko azaba agenda avugwa muri studio nkaba mbashimira ikiganiro cyo na ubugaruka dusuza no mu cameraman de Jado nawe akomeze kugira ibihe byiza ciao ciao